in hi zan in hi mai ni somni sang ni somni pakhat ninga ni zan dar riat alari lo hreta Aizawl total lockdown puan ani a tin zan lama phei chuan curfew puan ani boka kholai are khop mai dor tlang lei tan ka thleng che ani re duk mai dor tlang lei tan tak kha ka thleng phei don nai to ha speed breaker om thina tile out thina dur tlang lei tan tak kha kalu don che ane he dur tlang lei tan tak kha ane bong con ka theng that chi a bong con nai he truck lian an tlan thei thena lockdown ta ra po ni tin mamopur Mizoram mamopur tan ni wangin lockdown ta ra po ani he an tan sop thei thena ni hi traffic point lian ber mai island deu reu anga om ve kha ni walai ni chang chao chang li di veng ka theng chawa tlan tuang tong ka ring soi to angin voi ni hi mai ni som ni ani ya total lockdown hi car le mai ni somni palli thotan ni jing darli theng tur ani ya covid vei mu chua da na ziren bo sei da pon la bo sei pot sei le mai the de vein mai ni somni theng din hun angin hela nimin mai ni som pakua a sample test din mun thleng ang ani chu Mizoram covid positive mi sang kwa zali somli pali mu chuan to sing khat tai to khop mai chung zinga mi sang thum zathum som pathum chu tun mei cha big chau mei cha ni khata tanga ni som pakua big chung chawa mu chuan ni atam rem khop mai chuan mu chua to mi sang kwa zali somli pali zinga sang sari zathum somli pakhat chu chuatir an ni to dir church an ni to ten tuna hian covid positive en kolmek mi sang hi som sari pathum an ama tun din munangin tin mi som thum thi anga chin chia adi to ha khiza thi sarkar record ta mi som thum ti ani maya chuti lain sarkar in record tel lem lo mi pani chu an thi to an ni hi
sarkari na record tel lawa pakhat chu tlabunga covid positive CCC building atanga zuang tha thizuita khania tin pakhat dang le chu ramhlun veng lai mi pilal muan pui ania ani hi cancer patient ania covid positive ani ngei lain le state referral hospital en kolmek ani lain athia mase sarkarin covid positive thia chiar tel lo tlop maya nge chan kenitan zukshiat phak pashiat phak ni lo le sarkar chuan pilal mon phui kha covid positive ani lai nge ya thi ni ma se cancer fanga thia achiara chu wang chuan covid vei thia achiar tel lawa chuti lain covid positive thik om to te hi nan na nei sa an dit tlang puya chen chu real pui cancer ti te le nan na dang nei sa ten nia an veng chung mi hre chiang te soi dan thei chuan chen khat phei chu covid positive ni lo ma se covid vei lo ma se be sei om lo tak tak an ni thu te po an soi lo ma ni chuti an ni mek lai chuan pu lakhidan chakma LD chakma sil suri khwa chu komin January ni som panga khan state referral hospital a vek athia ani kha covid positive thi zinga chiartel ani a Mizoram apakwana ani nge a ma se athi malok o athi ni kha January ni som panga ka tia ni som jok ani to me athi malok ninga kalta January ninga a khan ZMC a chuan RT-PCR test mangin a negative to ti finfia ani thunga ma se covid positive thi anga chiarani a om na chin pom thawa damdoina enkol alani miwa tin February ni som panga puti pazona ramdun no ta thilea ani pokha athi man ni thum emo ni li emo vela a negative to ti artist PCR mangat endika mu chu ani poka mase ani pokha covid positive thia chiar ani ta tho bok ani negative to mase chan marikon thengani wanglai ni tram chan marikon police an lo dik tia lan vei vak te an lo en dik thina ID card mu te ni na insoi te angai thina uduk taka that taka an lo chakhi alomom em ani a chok thei te poin ni na la lawila police hian an ti turani an ti turan ti ni ti hi hriaila thome janin hi total lockdown rawa tlai min lir thi tlan a om ne wa hi achan ni per lang chu naktuk sir top ni hi mi puin eile in tur ni tin mamo an le ni tur dor hon ni ania chu wang chuan dor kai ten an mamo an lam khom angaya tin tuna chuan dor kai ten an mandi an lak choi phal ani chi alawa wholesaler ten dor kai retailer ten he na an pet chuak thin thunga an deliver thin ani chu wang chuan lir thei tlan hi a om neu pha ni in a lang zarkot ko na ka tan thei me ka ni zarkot rizela helahi chief minister nil lui chief minister nei gar pu wala in tan pel che ni hian dor pui ka thleng chia ai dor pui pekin ani Mizoram pekin masa te sega bi Mizoram nikum sangni somni March
ni som ni pani pathian ni khan janata curfew indiaram puma le ni Mizoram apo man ve dia mar si som ni pani an zova atuk mar si som ni pathuma tengin Mizoram total lockdown puan ania John Mars ni som ti pali a Mizoram covid ve masaber Reverend VL Troya yang te kha mu chu ania ane kha ZMC State Referral Hospital en kol ania ICU wate oma ventilator te hun rei tak man tira dia adai lo mai o mangi o mishing kan in chan lo mai o mangi o kan ti lain dam takin pathianin aron froi chuak le a ni som li panga som li paruk emavel dam do ina om nuwa mar mei ni kwa a dam do ina tangin dam takin at chuak ane ti chuan pufloya covid positive ani ti mu chua ani atang khan thani zet chu Mizoram covid positive anom lava ti chuan thailam panga zirlai le na thoka om tang khang te na chan to te zirna chun jom thei ri lo te anron ho nak naka rela ron ho ma saber chu chenai ho annia anni kha mei chatopa anron ho a ti chuan anuwa thopui da mi te pon ron ho zela delia mi te anron ho vele a ti chuan thani chuang set covid positive Mizoram nam lo nuwa June ni khata covid positive mi som pati lai mu chua ani ta thot maya anni kha Delhi atanga ron hote anni Treasury Square ka thinga ti chuan June ni khat atang chuan covid positive mu chua ani chauta mol mola chuti lain unlock kalpui chawania nun thung lemin azalela ti chuan Mizoram sarkar chuan oka se somni pasaria VC le local council in thana buat saya chumi chu mi puitam takin tiri lo turin an ti chagin sarkar le state election commission in an ti tlang tathawa chumi in than kai noi ni ge ya ngai thaya chuan covid vein pung le ta hloi maya September ni kwa a phei chuan covid positive mi za somni pakhat lai mu chuan ya chu ni kum chunga ni khata positive mu tamper ni ania chuta an mu chu tam jok chu VC le local council in than kai noi ania te chuan covid positive zat hi September a mi sang khat an tling lo dewa zakua chuang an nia October a atlaniam shata ma se November a apung le hluaya November a khan mi sang khat somriat pakwa mu chu ane ti chuan December a atlaniam le shata tumin January a mi za som ruk chuang shet mu chu ania chuan February le March ero chuan atlem ta le maya emi February le March tha thani chung hian mi za pali chia mu chua anni sikul pi kon ka thleng phei do ne New Street a katlan thameka Aizawl hi zan lampang hi kong puidung hi a eng lo ang reng khap maya street light atlema emi mi mal in
về là trang eng ron chua khi đầu phi sang chuan a thim via winerin Aizawl Municipal Corporation te an trần lệ Aizawl langa em mani o ti thei mi son veng thang kong lama ka tlan tha da mi son veng a ka tlan me ka mi son veng hi tun covid second wave vi ka hian positive hi mi som pon na ting lowa veng lian ve sia chuan atlem na berpol an nirin ama tin chung second wave vi kan mu chuate to te po chu state po na tanga ron po deuh khin ni maya light tol chunga kai kan ti le ai na hriat lo ti ang hi an om meu lo ani le in tok ri phot mai te ang